دما خوش ببینرین هجا ایرو 25 چلا 2024 روزان جه روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکه و بالکش ین کورودانه مجوره پیشکش بکن ل دست پیکه چند سرنوچین ما آسایش راگاند کو د ایریشا دولت ترکیه قرکریال سریا قامشتو حسه که د اندامه کیوان شهید و سی جی بریندار بونه جبو کمکرنا آگاهیان نرسو چهار پارتیین سیاسی چون سردانا استاسیونین کو جعالی دولت ترکیه داگر کرد و حاطنه بمباردمان کرن. هپه گرا گهاند کو د کمینا کو هزین پدکی لهمبری گریلان دانین ده دو گریلا بریندار بونه. پاریزرین ریبر آپو به کمیته پیشگیرتنا لاشکنجه یا کنسه اروپای سیپیتی را هفتین کرن او خواستن دمل دست سردانا امرالیه بکن. بریم هجاف سرنوچین مبون اونها جمی برفرهای بلتن آخویا دانه ایواریا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامaya یکم جهر تکل داریم ایریشن قرکریان داگرکری دولت ترکیه سر حریم بون ایرو جاره کدن دولت ترکیه داگرکر هم لکانتونا شهبا عفرین و هم جه لکانتونا فراته به چکین گران حریم دان برتوپان او ده ایریشا لحریم شهبای دجی لشکری که حکمت شامی بریندار بوم بالافرین بیمروفین دولت ترک نقطه که لشکری حکومت شامی نابرا گوندین کوران او خربیستانین کوبانی بمباردمان کردن لگوری آگاهیان ده انجام بمباردمانی ده لشکری که هیزن حکومت شامی بریندار بو هر وها داگرکری ترک گوندین القمیه و مالکیه نافچه شرط و باران کردن بریا ویجی بالافرک بیمروفیا دولت ترک داگرکر نقطه که هیزن حکومت شامی یا لگوند القمیه بمباردمان کردن بريمينارين هجا دوجيم بوارا بارفكر بكل سريا قامشتو حسكي وصايتك بويا ارمانجا ايريشن دولة تركيا قركر هري داويم آسایشا حریم باکور و روشتات سوریه به داخلی که راگاند کو ایریش لدیجی وصایت وان پیک هاتیه ده انجام ده اندام کیوان محمود درویش شهید بویا او سی جی بریندار بونه ایرو لباجر قامشتو جی مراسمه که گرسه جبو آخر کرنا شهید محمود درویش پیک هات دو ارتشا ترکا قرکر به بالافرین بیمروف سریا قامشلو حسکی ایریشی وصایتکی کره. ایریش لسریا ناورا قامشلو حسکی لنزی گنده گردیوان پیک هات. ناوند را گهاندنی هزین آسایشی بداخویانی که را گهاند کود انجام ده اندامکی وان او سی جی بریندار بونه. آسایشی اشکره کر کو اندام وان یه شهید بویی محمود درویشه. آسایشی داخویا کرن کو شهید محمود جدما تبلیبونا نوارفین هزین آسایشی جبو پاراستن و اولکاریا جواکا خبرکا خرابو. لگوری داخویانی ناسنامه شهید وهایا. محمود درویش 24 چلیا 2024 لسرگان ناو نتوی شهید بو. بیشتر آگاهاندن ناسنامه شهیدی رو خلق قامشلو بگرسه جبو غرکنا جنازه اندام آسایشی لگورستان شهید دلیل صاروخان کمبونه. هفسرو که دسته هزین آسایشی ها کانتونا جزیره کنعان برکات دیار کرکو وان جبو دوزا آزادی دست بیتی کوشینه کریه. مگو آزادی مزانی بو همه 12,000 شهید مزانی بو همه 25,000 بریندار مزانی بو دولت دستلادار یه ایریشی حرمه ما بکن یه پیشگرتیا داعش بکن یه پیشگرتیا هزت تندراو بکن دماغو مگاجی خطا سه امین خطا سه دماغو خطا هلبجارتنه خطا گلا دماغو مگاد خطا نتوا ديمقراطيك براتيا گلا کرد عرب سريان ارمن دماغو او مخات هلبجارت مزانيبو اف ايريشها اف شرع طيبات نابا گلا دا بخوازن بيك بينهن
قال الشهيد جي ديار كركو أو بالشهادة محمود درويش سر بلندن داويا مراسمي وثيقيا شهادة هات خوندن وراد استعمال باطي هات كرن بله هر تکیلداری روجوین سرکین کود مجارین سرکین کود روجوا گلی کرد جیم فرمانداری بریارگاه ناوندا پاراستنا گل نپگی مراد کاریالان جیم نرخاندن کرن ده سری ده جیم کاریالان اف ایریشین پسیکولوژی و تجریدا اشکنجه لی امرالیه به ناوندا سیاستا قرکرنا لسر گلی کردی مشاندن و داگریدان هر وها کاریالان بالکشاند سر ایریشین قرکرین رژیم فاشیسم یا آکپیال دجی هریما باکور روشلاتی سوری دای دست بکرن او با آوه که اشکره گود ده اساس خود اف ایرش لدجی جبو قرکرنا گلی کرد او لدجی ستاتوی خلکی باکور او روشلاتی سوریه بکتین. فرمانداری بریارگاه ناوندا پاراستنا گل نپگه مراد کارایلان ده هفبیوینک خود تجریدا مطلق یا لإمرالیه و ایریشن دولتا ترکیه لسر روژاوا نرخاندن کرد. مراد کارایلان ده دسپیکا نرخاندن خود بحثا سیستما امرالیا تجریدی کر و ها گود. لإمرالیه هم قانون خواه هم جی قانون ناب نتویی به اشکره بن پیکرن. اشکنجه پسیکولوژیک و تجریدا مطلق لإمرالیه اساس وی سیاستا قرکرنیه. مراد کارایلان ده هفبیوینا خود ایریشن لسر عراق و سوریه جنرخاند و ها گود. نها اگر نج دستور امریکای به گلو سیها و بالافرین ترک دکارن او قاسی بدن ناوا عراق و سوریه. لعراقی بی دستور امریکای چوک اکجی نکاره بفره. گلو اف ایریش بی دستوری دکارن بی نکرن. پیشگیری امریکای اشکریه. مراد کارایلان ایریشن لسر روژاوای کردستان جنرخاند و گود. ایریشن لسر روژاوانای قابل کرن. ایریشن لسر چاپکانین جیانین جواکه کی به تایبت ایریشن لسر نخوشخانه مطبعه فرن و انبارین گنم فابریقایان بن پیکرنا قانون شری ناب نتویه. ایریش لسر وان کریارک لدیج مروواهیه. به دومداری مراد کارایلان آنی زمان کو آرمانج ایریشن دولتا ترکیه لسر روژاوا جهولی راکرنا ریوبریا خسره و گود ایریشن کنها آکپه لسر روژاوا دکه ایریشن لدیج مروواهی نه. به اساسی جهبونا گل کرد و ستاتیا گلین باکور روشلاتی سوری عاجزه یعنی دخوازه ریوبریا خسر آ دموکراتیک جهولی راکه. ایریشن دولتا ترک جبو آستن کرنا ستاتیا گل کرده. به وان گوتنان فرمانداری بریارگاه ناوندا پاراستنا گل مراد کارایلان نرخاندن خوها بداوی کر. یا کو به اساسی لوی در ایریش وی دگه ستاتیه. به وی رنگی دخوازه لی پیشا پیشکتنا سیستما ریوبریا خسر آ دموکراتیک ببا آستنگ. دوی جگل کرد و رایا گشتیر راستی بی نشاندان. لهمبر ایریشان بری بازن راست تکوشن بی مشاندن. بله هر دپیلا داویا ایریشا قرکریا داگرکریا دولتا ترکیه ده جاره کدن با آوه که سرک بنسازیا حریمی بو آرمانج ایریشین داگرکری او زیانه که مزن لوان ناوندین خدمتگزاری و بنسازیا باجارین باکور روشلاتی سوریه و بطایبت ین لکانتونا جزری هات بو کرن هر دوی چارچوبه دجی کمک جه سوچار نونرین پارتین سیاسیین لحریم سردانا ناوندین کو بونه آرمانجا ایریشین قرکرینین داگرکریا دولتا ترکیه کرن او جه برپرسان جی تکیلداری زیان کو پیک هاتنه آگاهی گرتن. بیست سی کانونا 2023 دولتا ترک دست به ایریشکی برفره یا لدجی با کروشلات سوریه کره. داگرکریا ترکی همو چافکانین جیانی دا برخو بیسر و بره. بناسازی حریم بمب باران کره. به تایبت ایریش استاسیونین خدمت گذاری هات کرنه. ایرو شانده یک جسی و 4 پارتین سیاسین و کروشلات سوریه سردانا استاسیونین خدمت گذاری کرنه. شانده پارتیان دست بیگ چون استاسیونا کهربی یا القامشلو و جرایه دارین دسته انرژی تکلداری زیانین پیک هاتن آگاهی ورگرتن. طبعا العمود الفقري بالمحطة هي المحولة القدرة. رایه داران جنونرین پارتیان ردان زانی کودن جامع ایریشین دولتا ترک آداگر کرده ستاسیون به تمامی جی خدمت درکتیه الکتریک لسر باجار و گندوارین قامشلو هاتیه برینه.
هروها پارچین کو زرار دیتنه ناینه چاک ساز کرنه دوی به تمامی ورن گوهارتنه. إقليم شمال وشرق سوريا لحملة إبادة تستهدف وجودنا. پشتی سردانی شانده دا خویانیک دا. دا خویانی دا وها هات گوتن. ایریشن دولتا ترکا دا گرکر سیستما قرکرن و سوجین شرع. دولتا ترک به سیاست خویا قرکر به دیوین گلین جیانی و پروژیانا توا دموقراتیک دیگه هدف. دا خویانی به وی پیامی بدایی بو. ام لورن امی بتیکو شناخو همو دستکفتین شورشا روژاوا کو بسایا شهیدان هاتن به دستخستن بپارێزن و لبرخوا بدن. شانده پارتین سیاسی پشتیگرینا لستاسیونا کهربی یا قامشلو بری خدا ستاسیونا پترولی یا عودا آل نافچیا تربسپیه. تیپاین کو شانده پشت رجی بری خوا بده ستاسیونا سویدی یا باجارو که رمیلانی. هر دوان ایریشن قرکرین داگیرکری دولت ترکیه دبون کو هم ناوندین استاسیونا سوتمنی هم ین غازی و هم جیم ین الکتریکی ببون آرمانجا وان ایریشان او زیانه که زیده حتی کم بشه که زیده واستاسیونا به تمامی خدمت درکتن ده ایریشن لسر ناوندین الکتریکی ده و جاریم نتنی الکتریک باندور راست لسر آویجی ببو او یک وکه یک جه پرزریکین سرکین زحمتین جیانی لناوا دربیسی جه خدا بودر لی جبو چاره سرکرنا وی که هری داویه لالترناتیفان تینگراندن او هم خلق دربیسی او هم جه ریوبریا آویین لدربیسی پروژه نو ین به ریا انرژیا روکی هاو دادن آوی دزوترین دمیده جبو خلق دربیسی بردن تکیلداری وی که نوچه گانیم محمد بادلی و حوالی می قمروان محمود ایسا جه دربیسی را دیکینن. جبر نبونا كهرباونا پیدا کرنا مازوتي بدهان گندين هرما جزيري جو آوا و خوارني بپارمانه ریوبریان ناوندا آوه یا باجار دربیسی جی جبو پیدا کرنا الترناتیفان دی پروژین انرژیا تاوه لگندوارین دربیسی دانا دست پیکرن. ریوبریان ناوندا آوه یا باجار دربیسی ملحت حسو دی دربار مجاره ده جمرة آخفي و گوت وان حتى نها دي بروجين انرجيا طافي لدو گندين باجاري دربيسية با الكاريا دري خستنين كل هرمي كار دكن بيك آنينه او جي گندي خاصه و قرقوية كو زيده تري 15 گندين لدردوري آوا خواه يا و خوارني آشيرين جي پیدا دكن. شخوا مداني نود لوح الجندي قرقوية هاللوحة بين 6 واط ددي 8 جندا مع ددي خوي مستفيد 3500 كس جي فيدتكن شخوا أنا مدفان هردو مشروعات كاردكن هين مبداوي نكريه شخوا سري سدي 85 ما بيك آنية هنا يعني نسبة كتير ماي هنا كاردوان دبي شخوا مال جندي خاصي جداني او جي 6 لوحه طاقه مدانين او جي هر لوحه بين 6 واط دي جندا مستفيده 1750 نسمنن بگومان دانینا پروژین انرژیا طاوه بوجه کیف خوشیه لجم گندیان 8 گندن 14 کیلومتر ابیر خلقا اب گندانا 4 گند 5 گند جي آوا وان تو ناي بخوارن تعلي وقت ديبك وك عداميات شي عدامية هنه وحتى نبهان ابير در بخدي استنجي باج دكشاندن يعني آذي وان تنبون جوار بلدية جارنا اردمي ذكر سيجر جوار آفتاني بخدي قال لك زحمتي مديد في تنبونا آذي آوا ششتني تنبو آوا بخارني تنبو اللي بيشتي في طاقة دهاني راحتي تشيبو فربوي 24 ساعة وقت بي هي قند تلديك لسري قرقية لسري عزيزية لسري ديبك لسري عداميام لسري نبهان لسري آخر خط كرموجرجس نبهان دوه یک جنوچین دنیان کو ما بوابینرین هجارا پار وکر اوجبو کردن ولات پاریس
نوچه که خمگینیه بو اوش جی پروفاکاسیون کو جالیه پدکی و لهمبری گریلاین کل سرگل دناوا تفگره دبون بیک هاتبو د پروفاکاسیون کو ویجاری کمینا هیزن پدکی لسرگل لهمبری گریلان دانی بونده انجام ویده دو گریلا بریندار بابون هپگیم السرویه که با آوه که برفرهی داخوینه یک پار وکر برای گشتره او دیار کر دما هزی وان دنابا تفگری دبون کمینه لهمبری وان هاتیه دانین بشتره بگولیان ایریش وان هاتیه کرن بسر دجی بالفرین دولتا ترک هاتنه هرمی او ایریشی وسایتین وان کریه و دیاره کود وی پروفاکاسیونی ده هفکاریه که زلال او یا پشت پرده که طاری یا جالیم هزین پدکی او دولتا ترکیه و هیا آگاهین هم برفهتر جیم ده داخلین یا هپکی دیه. ناوندا راگهاندون چپمنیا هپگی راگهاند کو هزین پدکی لدیجی گریلا کمیندانین. هپگی اشکره کرد که 24 چله در دورا ساعت 11 هزین وانین که به دو سایتان دچون گری آمدی لقادا سرگلی کتن کمینا پدکی و واگاهیدا. لسر ویکی هزین مشروع سایتان پیابون و برسفدان و دمکی کرد شرقومی. دوی ناوبری ده بالافرین کشفین دولتا ترکیه کتن دوری و لسر هرمی فریان. ده انجام گلر شاندنا هزین پدکی ده دو هوالین مبریندار بون هروها وسایتین مجبر هاتبون بیکر کرن لجهه بو یریمان. پشتی کمینا پدکی هپگی دا زانین بالافرین شریین داگرکریا ترک جی ایریش کرن و بومبل هر دو وسایتان باراندن. وزارت کارین هندوریا باشوری کردستان جی ادعا کرد که گریلایان به موشکان ایرشی هزین زیروانی کریه. هپگی اف ادعا رد کرد و ها گوت. داخوانه کل سر و مجاریحات دایم تمامی به رواجی کرنا راستیانه. شر جبر کمینا کدانی بون پیشیا هزین مقومی. امل همبری دولتا ترک آکو کردستان داگر کریه دناوا شردنه. جیه شرمیه کد روشک بوی رنگی ده هزک کرد درکه به پیشیا ما و خدمت هزین داگر کره بکه. هپگی هیوی کرد که روشک بوی رنگی جاره کدن دوباره نبه و ها گوت. تبی هر تشتی جی امی هلوستا خواه برپرسیارانه بردوام بکن. هپگی تکلداری چالاکین دیجی داگرکریا ترکیه القادین برخوادان جی آگاهی دان. هپگی دیار کرد نابرا 23-24 چله ده هزین وان هریما زاپی و خاکورکیل داگرکراندانه. لسر ایرشین ارتشا ترک آداگرکر جی هات اشکره کرن که قادین متینا خاکورکی روژاوای زاپیا شهید دلیل بگشتی 26 جاران به بالافرین شهر هاتنه بومبه باران کرن. دناوا ورزک سرما و سقم ده دناوا روزن درباز بوده ما بوا بینرین هجرا پار وکر بو چاوا گریلین کردستان جبو پاراستنا خاکا کردستان جبو پیشلی گرتنا لداگرکریا دولتا ترکیه ده نوا شرط و مرجین زحمت ده چالاکیان بیکتنن له هم وقتی وی که و جاری به پرووکاسیونان او به هفکاریا پدکیا به دولتا ترکیه رژیم لپیشیا گریلان کمینتین دانین به جای او هوای ده ایریش گریلان تکرن لی اف دیروکا پارتی دموکراتی کردستان پدکی ده نه ایریش که نوع جاره یکمه تنی دناوا سال 2023 ده 11 گریلان به وی آویج آلی هزین پدکی و هاتنه شهید کرن. دناوا سر و سقما عرده و لجیر بالافرین شرن قنه مراد داگرکریا ترکیه یا داگرکرنا کردستان بسری نبه. گریلا آکو بدهن سالانه به وی آرمانج شردکن ایروج هندک هزین کرد ایریشی وان دکن. گرکو به وی زحمتیه رینادن داگرکرنا آخاخوه. نخواین ایریج دکن خودی چی دردینه؟ جافگانیان لشکری اشکره کرکو روژا 24 چله لدورا آمدیه یا باشور کردستان هزا بناو زیروانی یا بسر پدکه و ایریشی هزین گریلا کریه. دوه ایریش ده هن اندامین گریلا بریندار بونه.
ما باشوور کردستان ادریس بارزانی و ریبر عبدالله اوجلان دهات امضا کرن. لبله بگاوه باشوور کردستان ده به میدان داگرکریا ترکیه و 100 بارگه هنوی ین لشکری الورهنه. تبی کو برینها رایدار ترک خلوصی اکار گوتو بو تشتک بناو کردستان تونه یجی لی پدکه هینا جوان وکی هفکار استراتیجیک بناو دکه. بله وکمه دسپیک گوت اندام فرمانداری بریارگاه ناوند پاراسنا گل نپیگی مراد قریان تیکل داریم روژوین سرکین کردستان نرخاندن که بکو یک جوان روژوین سرکین کو جالیه کاریلان و هاتیه نرخاندن اف هفکاری دنابرا پدکی او فاشیزما AKP یا لهمبری گلی کرده بو کاریلان با آوه که اشکرتین زمان هفکاریا کو پدکی به دولت ترکیه به AKP را دمشاندن جبو گلی کرد مترسیه که مزنه حتی وکه یک جپرزیکا سرکی یا لهمبری هبونا نتوا گلی کرد دست نشان کرن هر وها کاریلان بانک لسازی ریک خستن او کماله او پارتی سیاسی هر وها با آوه که گشتی لکردان دیگه که جبو داویل و حفکاریا ده نابرا پدک او دولت ترکیه ده وره کرنجی زخته لپدک بگن. خان بو ای باجاران بو تا ترک رژین رخاند کارا ایلان هفکاریا پدکی وکه پرسکریکه که جدی پیناسه کر اوها گوت کارا ایلان دیار کر نچاره سرکنا پرسکریکا کردیال با کوری کردستانی باندور سر پیشروژا تباهی کردان دکه اوها دوام کر نابکو اف هفکاری تنه وکه پرسکریکه دنابرا دوری خسنان ده بی پیناسه کرن گلی ما لباکوری کردستانی لدیج ایریشان و فاشیزم لبرخواد ده و هفت ده کو چارەسەریya پرسکریکا کرد به دولتا ترک بده قبول کرن. لی پدکه به دستلاتاریا AKP مهپیره کو سیاست هری دجمنانه لهمبر کردان دمشینه هفکاری دکه. اف هفکاری به چارەسەری مزن دکه و دبه آستنگ. یعنی نهایی رو آلیا کی کارا ایلان دیار کر نچاره سرکنا پرسکریکا کردیال با کوری کردستانی باندور سر پیشروژا تباهی کردان دکه اوها دوام کر. اگر سیاستا قرقنیا دولتا ترک با کوری کردستان بسر بکهوه و دستکتی و هبونا الپارچه ایدن همیان بخه خطریه. لوما هفکاریا پدکی اب دولتا ترک رج بو کردان پرسکریکه که نتویه. جبرویه که هر کسین آلیگرین مافی نتویین کردان دویل همبری و بیدنگ نمینن. دستری ده کنه که پارتین سیاسی و سازی و رخصنیدن دکارین گلک تشتان بکن. جبو پدکه دست جوی پولیتیقای خویال دجی برجواندی نتویین کردان برده دوی هر کس هولدانان بکه. من کلک و دجمن مراد کارایلان آرمانجا داگرکریا دولتا ترکیال باشوری کردستان جنر خاند و درباره هفکاریا پدکی ده هند پرس کرن. دولتا ترک خودی استراتژیکی و شرط یا جبو داگرکرنا سینور میثاق ملیه. تبی وی کیجی پدکه جبو دولتا ترک خاکا باشوری کردستان داگر بکه چما او قاسی هولد ده. چما او قاسی درفتان ده دولتا ترک کلگری آمدی بجیه ببه. جبو شکستنا برخودانا گریلا چما او قاسی امبارگوی دکه ری دگره اخبار دکه. گلو ده نافبرا وان ده پیمانه که چاوا یا بشارتی هیه کس پی نزانه. او یک مجارین گرینگن و دوی بین اشکره کرن. بله هر تکلداری وی که جی تکلداری پروفوکاسیونی پدکین کو خستنا گریلیان یا کمینه لباکور رشتات سوریه جی برتک هبون ده برتکین کو درکتن ده جارکتن بانک لپدکی هاتا کرن کو دز جوان پروفوکاسیونی خبر ده اولیه کتیه وگره. لدجی ایریشا چکدارین زیروانی یم پدکه یا لدجی هزین هفگه ین لپاریزگاه آمدیه گله باکور رشتات سوریه بهرسن. به ارمانجا شرمزار کرنا و ایریشه ایرو جوانین حسکی دا کتن قادان. بسدان جوان بشداری مشه بونو دیار کرن لهمبری و خیانته او قط بدنگ نمینن. پشتیمش و گوهری میتنگه گلک آخافتن هاتن کرن و ها هاتا گوتن. مالا برزانی جی دست پیکه ول دیجی براین خوشر دکن و خیانته دمشینن. دوی ایدی جویر یه وگرن و نبن هفکارن کم کجیان. چیای صابل چیای بدینا بر خدانیه کی فرمزد دکن جبو کم ایریش دولت ترک لسخوان وگرین عاشق تک ببن لی مالا برزانی داره
إيريشي وان سر هوالي من بتر دكان دخوازن مقر بكن لأن نصانك وإيكو بخوازة مقر بكن أو يقر بكن إيكو بخوازة تاليا ما بينن أو تاليا وان بينن أمشي البدري صوصداينا بيدشتيا صوصداينا كوابتورا شهيد إخوال عتينا هنا امشن مزاون على دكم امد بيجن قد به همان ارمانجه مجلس مالباتین شهیدان آگرکه گیجی داخویانی اگدا و ایریشا پدکه شرمزار کرو گوت پدکه افنه جارا یکیه جبو برجواندین خو خیانت الگلی خودکه پشتگیری دشمنین گلی کرد دکه و ریل پیشیا دولت ترکا داگرکر ودکه دا کوبگ هجه هریمن پاراسنی مدیای ام وی خیانت پدکه جبیر ناکن ام ناهلن او جوی بیتر خیانت بکه گلی هریمه دی بهزین خوره هفگرتی به جبو کوریل پیشیا خیانت بگره مجلس داویه دا بانگل پدکه کر که دفج سیاستین خوین دجمنانه یین لدجی گل و گریلا برده. پاجدا باویجن چقاس وند إخانة خود بردوام بکن هفقاسی امد تکوشین و برخودان دا اسرار بکن حتی کو انفی گلی بگین آزادی ام جاره کدی بناوی مسام البات شهیدا تفقر یا قدپی ام إخانة قدپی بهفکاری و دولت تلك ام شر مزاون على دکم ام دبیجن قدپی بصا بو 6 سال بهتر ديروكا وحمود إخانة إلى درباس بو إيده هناك يجبوي قال يا إخوة يجبوي في ملتي بصل خوفا قالين خطارة غير خورا بيلم أفقر روجك يوريك بلی مراسمین بیرانین او سرساخی ینج بو شهید زلال زاگروز دوام دکن لباشر من بیجه کو یک جقادن کو شهید زلال خبادای مشاندن مراسمه که بیرانین پیک هات او ده مراسم ده جاره کدن سوزا شوپاندنا ریا شهید زلال او شهیدان گشتی هات داین. مجلس کمبونا جنان آزنوبیا جبو شهید زلال زاگروز مراسم کلدار خست. مجلس لهولا مجلس روسپیان آمن بجه به بشداری شینین من بجه گندواری نوی پیک هات. ده مراسم سرساغیه ده اندام مجلس مالباتین شهیدان آمن بجه هدال عبدالله آخفی و گوت شهید زلال ریوبریه که به همپا و میناکا لهنگی و فداکاریه بو جیانا خود اغرا پاراستنا ولات خواه و جنان ده فداکر بشتی تکوشینا 31 سالان گها استا شهادته أمام تضحيات شهيداتنا وشهدائنا افسروکا مجلس قانونساز آمن بجه سیهام حموجی و هاانی زمان شهید زلال خود یرحی برپرسیاریه بو و فدار و دلسوز بو رولک مزن دا آواکرنا مجلس سیویل لمن بجه و گلک دورندن گر سیهام دست نشان کر کو شهید زلال نیزی هر کسی بو و ها آخافتنا خوب داوی کر امسوز ددن کل سر یا شهید زلال و حمو شهیدین ویدوزه بمشن و طولوان هدیلن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب سنقوم بكل السبل جالیه خواه بردف که روسپیان من بجه صادق العصیدی جی اویک آنی زمان ارمانجگرتنا پیشنگین ما تجاری ملاواز ناگه لیبلی مبهستر و خورتر دگه امی حتی بداوی کرنا وی ذهنیتی لبر خو بدن و تکوشینا خو مزن بکن. پاریزرین ریبراپو هفدیتن به کمیته پیشگیرتنا اشکنجه یا سیپیتی را پیک آنی جه پاریزرین ریبراپو ابراهیم بیلمس دیار کرد که وان جه سیپیتی خواستیه که بلزو بز دزوترین دمیده شانده که بشنن امرالیه تکلداری برسوا سیپیتی جی بیلمس آنی زمان که اوی داخوازین خواه به اندامین دنین کمیته را پارو بکن. پارێزانên Rêberapol bajarê Strasburgê Fransayê li saziyên Yekîtiya Ewropayê hin hevdîtin kirin. Her wiha parêzeran birayedarên Komîteya Pêşîlêgirtina ya îşkenceyê CPT re jî rûniştin. Ji parêzanê ku tevlî hevdîtinê bûn İbrahim Bilmez piştî hevdîtinan axivî got ji sala 1990 û vir ve gava em firsendê dibînin bi rêk û pêk hevdîtinê bi CPT re dikin. Dema ku hevdîtinê nakin jî 3-4 mehan carekê li ser rewşa îmralî raporê didin CPT'ye û hevdîtin divê çarçoveyê de bû. Söyledik. Bu durumun bizi ne kadar kaygılandırdığını, bizi çok Parêzer Bilmez diyar kir ku têkildarê rewşa îmralî wan agahiyên dawî ragihandiye û hagot. Mecrayedarên CPT re diyar kir ku nêzî 3 salin em nikarin bi tawayê agahî werbigirin. Ev yek ji bo me û ji bo gelê Kurd cihê fikaran e û bandoreke neynî li civaka Tirkiye dike. Me daxwazên xwe ragihandin. Me diyar kirin ku li ser rewşa tenduristiya Birêz Öcalan û muwekîlên me yên li wê derê agahiya me nîne. û me CPT'ye xwest ku rapora xwe ya li ser serdana dawî eşkere bike. O rapor açıklansa dahi artık güncel olmadığı için CPT'den acil olarak en azından sağlık
هروها پارێزەر ئیبراهیم بیلمەز ئانێ زمان لەگەڵ راپۆرا ڕەوشا داوی وان خواستیە ku ji bo meseleya rewşa tenduristiyê jî CPT bilez serdana Tirkiye bike. Têkildarî bersiva CPT jî İbrahim Bilmez da zanîn ew ê daxwazên wan bi endamê din ên komîteyê re parve bikin. ام جارێکی دن قالا جوینا ئاستانەیە بکن ku civîna ئاستانەیە ku weke civîna parçekirina xaka Sûriyeyê tê naskirin gera xwe ya 21 jî bida wê kir lê di gera 21 de jî weke dihate pêşdîtin û dihate şîrovekirin tiştek jê derneket tiştek ku jê derketî carekê din hinek qala alûziyên din yên ji dervê bi rastî çareserkirina pirzirêka li Sûriyeyê hate kirin bi taybet qala şerê di navbera Hemas û İsraîlê de hate kirin hem wextî vê yekê di nava gera 21 a civîna astanaya ku pêk hatî de careke din êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyên li ser herêmê hata paşguhkirin. Duh gera 21 ya civînên astanayê bi beşdariya Rusya, İran dewleta Tirkiya dagirker dest pê kiribû û îro bi dawî bû. Di encamnameya dawînê ya civînê de ku Wezîrê Karê Derveyê Kazaxistanê Alibek Bakiyev xwendiye, operasyonên İsraîlê yên dijî tevgera Hamasê hatine rexnekirin, lê belê şerê qirkiriniyê ku dewleta Tirk li dijî Sûriyê dike hate paşguhkirin. Di encamnameyê de bi gelemperî bêyî hûrgilî behsa giringiya vegerandina têkiliyan ya di navbera hikûmeta Şamê û dewleta Tirk a dagirker de hate kirin. Her wiha behsa komîteya destûrî hate kirin ku aliyên Astanayê îta kirin ku dê piştgiriya wê bikin û hate bîrxistin aliyan rewşa li herêmên Bêçek ên Îdlibê gotûbêjkiriye. Di encamnameyê de behsa giringiya rêgirtina li ber berfirehbûna şer hate kirin. Di daxuyanê de hate diyarkirin rewşa Îdlibê berferî hatiye nirxandin. Hate destnîşankirin ku divê li hevkirinên li ser Îdlibê temamî bên bê cîhanîn û aramî bê parastin. Her wiha hate eşkerekirin ku aliyan li hev kiriye ku gera 22 ya Astanayê di nîvê duyemîn ya sala 2024 de li dar bikeve. Piştî civînê serokê şandeya hikûmeta Şamê û cigirê Wezîrê Karên Derveyê Sûriyê Besam Sebaq îta kirin ku wan teqezî bi pêwîstiya bidawîkirina rêxistinên terorîst û hebûna leşkeriya biyaniya Sûriyê rêzgirtina serdestiya Sûriyê û yekêtiya wê kiriye. Her bir rewşa li nava Sûriyê em dewam bikin ji ber ku li nava Sûriyê li cihên ku dewleta Tirkiya dagirker li xaka Sûriyê dagirkirine alozî û metirsiya li ser her ku diçe zêdetir dibe. Em qala bajarê Babê bikin ku li Babê ev çend rojin piştî girtin û ravandina sivîlan di nava bajarê Babê di navbera çetê û welatiyan de pevçompek tên şer rû dide herî dawiyê. Ev şer gihişt astekî bi vî awê êdîvî carê Rûspiyên û şêxên eşîran derketin meydanê û bi daxuyaniyekê banga aramkirinê kirin û çete hişar kirin lê heta niha jî rewşa li nava Babê hîna aloz e. Ev der bajarê Babê ye ku dirojin tevliheviyeke mezin lê rû dide û hê jî bi dawî nebûye. Li vî bajarî mîna bajarên din ên dagirkirî, çetên dagirkeriya Tirk, sivîlan pêser û berdirevînin û binçav dikin. Herî dawî çeteyan jineke ji eşîreya Elmualî pevhevjînê wê revandin. Sivîlan û komeke çete li nava bajêr rê bi agir û berdana guleyan girtin. Laliyê din qaşosazên ewlehiyê yên dagirkeriya Tirk li hemberî vê tevliheviyê bêdeng e û rewş weke heyî bê destwerdan hiştiye. Ango tevliheviya li nava bajêr li pêş e û bêçare ye. Ji ber ku revandina sivîlan bi rengekî dubare tê kirin, tansiyon û nerazîbûn li hemberî çeteyan her diçe zêde dibin. Ne tenê li bajarê Babê, her wiha li bajarê Rayî yê dagirkirî jî şêniyan hêrs û bertek nîşanî kiryarên çeteyan dan. القضاء العسكري والشرطة العسكرية وبعض المؤسسات الأمنية من فساد ورشوة وظلم لا يمكن لنا أن نسكت. Şêx Rûspiyên bajarê Rayî di daxuyaniyekê gendelî kariya sazên ewlehiyê û zordariya li ser sivîlan şermezar kirin. Li gorî çavdêran ji ber dubarabûna rewşên mîna pevçûnên çekdarî, gendelî karî û revandina sivîlan tevlihevî li herêmên dibin dagirkeriya Tirkiye de bi dawî nabin. Ango ew herêmên dagirkirî, herêmên neb ewlene û sivîl rûbirûyê rewşên herî xerab tên. Belê mêcarekê din qala hevalê xwe ya rojnamevan bikin û li Başûrê Kurdistanê Silêman Ehmed ev not û sê rojin ji aliyê hêzên pedekî ve hatiye girtin, binçav kirin û bê ser û şwên hatiye kirin ku ji vê rojê heta niha
تبي آژانس روشنویسی و پارێزەرên wê malbata Silêman jî li bendiya ku têkildarê rewşa zarokê xwe lawê xwe agahiyekê werbigirin lê tevîvan hemûyan jî heta niha pedeke di vê rewşa metirsîdariya Silêman û di wernegirtina agahiyekê jiya Silêman de bi israra herî dawiyê îro ajansa roşnivîsê bi daxuyaniyeke çapemeniya ragihand ku eger di zûtirîn demê de rewşa Silêman neyê zelalkirin ew ê hem hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê û hem jî Wezareta Karî Hundirîn ya Başûrê Kurdistanê li dadgeha federal gilê bikin. Edîtorê Ajansa Rojên Yûzê Silêman Ehmed ev not û sê rojên ji aliyê hêzên PDK ve hatiye revandin. Tevî gelek serlêdanên malbat û parêzeran jî hêzên PDK destûra hevdîtina bûyê re nedane. Partî Demokratîk Kurdistan da zor kes benarrewa li asayîş tund kirawin. Ajansa Rojên Yûzê ji bo agahî wergirtina ji xebatkarê xwe Silêman Ehmed îro li navenda metroya li Silêmanî daxuyaniyek çapmeniyê da. Di daxuyaniyê de yek ji parêzerên Silêman Ehmed Nerîma Ehmed axivî. Nerîma Ehmed qala asangiyên PDK kir û got piştî Silêman Ehmed hata revandin me serdana asayîşa Lîkolînê ya Duhokê kir. Dadwerê asayîşê biryara hevdîtina bi Silêman re da. Lê asayîşa Duhokê destûra hevdîtinê neda. Eşkereye ku hêzên asayîşa Duhokê madeya çil ya destûrê bin pêkiriye. Li gorî qanûnên Iraqê piştî 24 saetan her girtiyek mafê wan heye ku parêzerek ji xwe re bigire lê asayîşa Duhokê carekê din vê yasayê bin pêkiriye. Nerîma Ehmed diyar kir ger di demeke Kurd de çarenûsa Silêman neyê eşkere kirin ew ê giliya hikûmeta herêmê Wezîrê Karî Hundir yê herêmê li dadgeha federal bikin. Xwediyê kampanya çetira ji bo karê medyayê Kemal Hemareza jî li ser heman mijarê axivî û got PDK xwe li ser yasayê re dibîne û rêna de parêzer û malbatê hevdîtinê li gel Silêman Ehmed bikin. Em daxwaz ji rojnamevan û azadîxwaza dikin ji bo azadiya rojnamevan Silêman Ehmed piştgiriyê bidin. Her bi Iraq em devam bikin. Iraq jî êdî di nava hêzên alîgirên Îranê û Amerîkayê de maye ji ber ku pevçûnê di navbera her du aliyan de alûziya li nava Iraqê her ku diçe zêdetir dike. Herî dawiyê piştî êrişên dewletên Nêbûn Amerîka û koalîsyonê yên li dijî alîgirên Îranê vê carê ji nava Iraqê ji asta jûriya nava Iraqê daxwazên derketina hêzên koalîsyonê yên ji nava Iraqê tê kirin hem wextê vê yekê bi aweke eşkera Wezareta Parastinê ya Amerîka Pentagonê jî têkildarî mijarê du name ji hikûmeta Iraqê re şandin. Ev her du name ango her du mijarên ku di nameyê de hatine xwestin çiye yek têkildarî vekişîna hêzên Amerîkayên ji Iraqê ya duyem jî têkildarî hebûna hêzên çekdariyên girêdayê Îranê ye. Ajansa Reutersê li ser heman mijarê bi nûçeya ku parvekirî de eşkere kir ku têkildarî vekişîna hêzên Amerîkayên ji nava Iraqê bi hikûmeta Iraqê re danûstandin dest pê kiriye. Berdevkê fermandariya giştiya hêzên çekdariyên Iraqê Yehya Resul derbarê êrişên Amerîkayê axivî. Yehya Resul ragihand ku êrişên artêşa Amerîkayê û Hişdî Şabî bo sernavendê wan yên leşkerî îradeyekî zelal nîşan dide ku ziyanê bigihîne ewlehî û aramiya Iraqê. To U.S. Air Force F-15E fighter aircraft assigned to Fermandariya navendiya Amerîkayê CENTCOM di daxuyaniyekê de ragihand hêzê wan sê navendên Hişdî Şabî û komên çekdariyên din yên Iraqê yên ku girêdayê Îranê ne kirine armanc. CENTCOMê dazanîn ku ev êriş weke bersivdayîna êrişên togayên Hizbullahê yên li dijî hedefên Amerîkayê hatine kirin di nav de êrişa li ser barageha Eyn Esed li rojavayê Iraqê. توجيهات السيد القائد عام القوات المسلحة الاستمرار بملاحقة بقايا الفلول الإرهابية. Berdevekî Yehya Resul banigilê civakan navnetewê kir ku ji bo pêştîgiriya aşîtî û ewlehiyê û nihiştina hemû bin pêkirinên ku rastî îstiqrar û serweriya Iraqê dixe metirsiyê bigire ser xwe. Herûha Resul anî ziman ku Iraq dê van operasyûnan weke kêriyarên destdirêjiyê binirxîne. Wezîrê derveyê Iraqê te qez kir ku Amerîka nameyek ji hikûmeta Iraqê re şandiye û tê de hişyarî daye hikûmeta Iraqê derbarê du mijaran de. السفارات الموجودة في بغداد هي سفارات Wezîrê derveyê Iraqê Fuad Husên ragihand ku bi balyoza Amerîkaya Iraqê Elina Romanovskî re civiya nû nameyekê girîng ji Amerîkayê radestî wê kirine û got
پیام جالی حکومت امریکایی و حکومت ناوندی عراقی را هاتی شاندن و دید پیش روشی دا گاو و بیناویدن. وزیر دروی عراقی تکلداری ناوروکان نامه تو آگاهی اشکره نکره. درباره ناوروکان نامه امریکایی با عراقی دشی مدیای عراقی و هاگوت. دنامه امریکایی دا دو مجار هنه کو یکشوان هشیاری جبو امریکایی درباره مجاره و کشینا هزیوان جی عراقیه. یا دویمین جی ایریشین کومن چکدار ین لسر بارگین لشکرین امریکی لعراقیه. امریکا هشیاری دا عراقی کو داویل وان هر دو مجاران بینه. اگر نبه برتکه کی پرتوند نشان بدنه. د نوا خزه د انګول شریدا خزه جی روش هر کو دچه هینا آلوستر ده به او هینا جی آسوه که و آجربستک پیک وره و ایدی آرامیه که پیک وره نوا خزه خویانا کش برکم شریل حرمی به دجواری دوام ده که هری داویه د نوا 24 ساعتین در بازبوی ده 18 لشکرین دن ین اسرائیل د شریدا خزه ده شری کو پیک ده پفچونی کو پیک ده بریندار بونه هم وقتی ویه که ارتشا اسرائیلی ایریشی ناونده که نتوین یک بوی کرکو ده وی ایریشی ده نه کس مرن او بدهان جی بریندار بون. اسرائیل کو ایریشین خوین لیدیج غزای دومینه دوان روژن داوی ده ونداهین مزند ده. ارتشا اسرائیل را گهان دناوا 24 ساعتین داوی ده لشرید غزای 18 لشکرین وان بریندار بونه. ارتش اشکره کر کو 406 لشکرین وان لنخوشخانه تین درمان کرن جوان رفشا 40 کسان گرانه. جدسپیکا شر حماس و اسرائیل و زیده 505 لشکرین اسرائیلی هاتنه کشتن 2710 لشکر جی بریندار بونه. لعالی دن ریخستنا آلیکاری یا جبو پنابرین فلسطینیان توین یک بوی راگهاند کو ده توپاران اسرائیل ده ناوین داوان یا لخان یونس کو بسیدان سیویلان خواله گرتنه درب خواریه. ریوبر ریخستنی یه لغزای توماس وایت دیار کر ده ایریش ده ناوین دان توین یک بوی کو 800 کس لی دمان هدف هاتیه گرتن ده انجام ده 9 کس مرنه 75 کس جی بریندار بونه. هر وها وایت دیار کر دو روژ چوینا ناوند جه آلی لشکرین اسرائیل و دی آستن کرن و گوت اکیبین ریخستنا تندرستی یا جیهان هول ددن خو بگینن ناونده. هات دیار کرن هیزین اسرائیل ایرو رام الله نابلس و جنین ین لشریا روژاوا ده سردگرتنان ده 16 فلسطینی خستنه بن چاوان. هات راگاندن پشت سردگرتنان جی پوچون درکتیه. لعالی دن دیوان عدالت یا نتوی یا نتوین یک بویی او آد بریار خویا اول آد دربار دوز آخر کرنه یا کو آفریقا یا باشر لدیج اسرائیل وکره بو و روژا اینی اشکره بکه. تیکلدار مجار دیوان داخویانی دا و دیار کرد ایریشن اسرائیلین لدیج غزای ده به هنجتا بن پیکرنا پیمانا پیشیری گرتن و جزا کرنا قرکرن یا نتوین یک بویی دوزا کو جعالی کومارا آفریقا یا باشر و حاتیه وکرن بریار دسپیکی و روژا اینی به اشکره کرن. بری بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی ده آماده کرنه املی تماشا بکن. پارتیا ما پیش روزنامه ریوبری ما مسوگری ما هزین مسرکفتنامه سوریه مدیگه که به ویدروشمی پارتیا سوریا پیش روز لهری مافراتی کنفرانس خویا چاران بدارخسته. کنفرانس لناونده چند هنر سرینی به بشتاریا بدهان شه اندام و ریوبرین پارتین سیاسی پیکهات. دو کنفرانس ده کریزا سوریه ایریشن دولتا ترک تفگراچتین داعشی سرکفتنا کوبانی او دستگفتین شهیدان هاتن نقاش کرنه. پاشی سروکانویا پارتیا سوریا پیش روش جبو کانتونا فراتی ندا الجادر او جیگری وی تامر داود هاتن هلبجارتنه. ندا الجادر بانگلیگلی سوریه کر کل دجی ایریشن دولتا ترک آداگر کر هفگرتن و یکی تیافا خورد بکنه. لباجارو که شدادجی پارتیا سوریا پیش روش جیوینک لدار خسته. جوین لحولا شرداریا گل آنافچه به بشتاریا شینین باجر و اندامین سازین سویل پیکهات. دی جوینه ده بشتاران تقاضی به پیوستی هفگرتن و هفکاری دنابرا سازین سویل و پارتیان دکرن.
هروها جبر بمبارانی و خسارین پیک هاتی تقاضی به پیشکش کرنا آلیکاری هات کرنه. پشتی ایریشین دولتا ترکا داگرکر کو بنسازی هرم ویران کر شینین کانتونا جزیره لشونا گازی و سوپین مازوتی ریبازین الترناتیف بکارتینن. شینین شدادی وک ریبازین الترناتیفی پاپورا نفتی و سوپین ازینگان کارتینن. جبر کمبونا مازوتا گرم کرنه شینی خلبر سوپین ازینگان گرم دکنه. لشهبایی بشاهیه که پرتوکخانه که بناوی پرتوکخانه یا ریبر آپو هات وکرنه. پرتوکخانه جهیلا کمیته پروردی یا کانتون عفرین و شهبایی و هات وکرنه. دشاهیه ده بناوی مجلسا کنگراسار آکامپا برخودان روحای عفرین آخوی و دیار کرکو بسایا فلسفه یا ریبر عبدالله اوچلان گشت نوی روژه. لسر ناوی مجلسا کامپی خلوصی حسو جی پرتوکخانه لگل پیروز کر. باجار قامشلو اندامین پلاتفورما اکولوژی یاشنان با آرمانجا ده هر مالک ده شتلک هر شتلک دارک سردانا مالان کرنه. پینگا بوی حتا 4 نیسانی دوام بکه. دوی چارچوبه ده اندامین پلاتفورمی سردانا گلک مالان لقامشلو کرن و بشینیان را آخوین تاکو وان تشویقی دار چاندنی بکنه. بلی بینرین هیچم لبردگیشین داوی بلتن آخوی دانی فاری و دبیشین حتی جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار.